Vumbura TV. Mu karere ka Huye umukobwa w'imyaka 20 yataye umwana we w'imyaka 2 mu musarani wa metero 20. Umukobwa w'imyaka 20 yataye muri yombi na polisi y'u Rwanda akekwaho urupfu rw'umwana we w'imyaka 2 yataye mu musarani wa metero 20 bagerageza kumukuramo basanga yamaze kwitaba Imana. Byabaye ku itariki 9 Gicurasi 2025 mu murenge wa Tumba akagari ka Cyarwa umudugudu wa Kabeza aho uyu mukobwa yakoraga akazi ko mu rugo. Bamwe mu batuye aho byabereye bavuze ko uyu mukobwa yarasangwa akora akazi ko kumesera abantu mu ngo zitandukanye ariko mu minsi mike ishize yarabonye akazi ko gukora mu rugo mu mudugudu wa Kabeza. Murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV aho muzaba musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Niba ukunze ibiganiro byacu ntibibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV. Muri kumwe nanjye Imana Ishimwe Vincent. Aba baturage baturiye aho ibi byabereye bavuze ko uku kwihekura byakomotse ku makimbirane yaramaranye iminsi hagati ye n'uwo bari barabyaranye umwana aza kubigenderamo. Bavuze ko ku itariki 9 Gicurasi aribwo yahengereye aho mu rugo rwaho yakoraga badahari agafata uwo mwana akamuta mu musarane maze abantu bagahuruza polisi ikamukuramo yamaze gupfa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yatangaje ko bikimara kumenyekana ubutabazi bwatanzwe bakura uwo mwana mu musarane ariko basanga yamaze gupfa. Yagize ati umurambo wajyanywe ku bitaro bya kaminuza ya Butare naho ukekwaho urwo rupfu ajyanwa gufungirwa kuri station ya polisi ya Ngoma kugira ngo akurikiranwe mu mategeko. SP Habiyaremye yakomeje aburira abaturage avuga ko umuntu wese utekereza kugirira nabi undi yabireka kuko azabikora nta kabuza akazakurikizwa icyo amategeko ateganya. Uyu mukobwa naramukamwe n'iki cyaha azahanishwa ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wica ndabishaka abakoze icyaha iyo abihamijwe ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Andi makuru kandi tuyimurire mu karere ka Nyarugenge abagore babiri barwanye bapfa umugabo umwe agirwa intere. Umugore wakubiswe na mugenzi wo mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge nyuma yo kumusanga avugana n'umugabo we ahantu hiherereye mu ijoro. Uyu mugore aravugwaho ubushurashuzi ndetse no gutwara bagenzi be abagabo babo. Uyu mugore yakubitiwe mu nzira ubwo yari kuvugana n'umugabo wamukubise bafatanye ahantu yiherereye amushinza gushaka umuca inyuma ndetse no gushaka umutwarira umugabo. Ibi byabereye ahitwa Karabaye mu kagari ka Munanira ya mbere mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mpera z'icyumweru gishize mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki 10 Gicurasi 2025. Amakuru dukesha umunyamakuru wacu avuga ko uyu mugore wakubise mugenzi we yamuhoye kuba yarasanze ari kuvugishiriza umugabo we ndetse bari ahantu hibanga kandi ko nta kindi yaragamije atari ukumuca inyuma ndetse ko yasanze bari gusomana umunwa ku wundi. Umwe mu bageze kuri uyu mugore wakubiswe bikimara kuba avuga ko yari yanegekaye cyane ku buryo yahisaga igihumure ari nabwo wamukubitaga yarekeraga kumukubita. Yagize ati kuko yamukubise igiti kinini mu mutwe ikindi kandi natwe ntitwari kumutabara kuko n'umugabo bapfaga yarahari kandi ari kurebera. Ni mu gihe abagore bagenzi bo muri aka gace bavuga ko uyu mugore wakubiswe asanzwe azwiho ingeso yo kwicuruza akanatwara abagabo b'abandi bagore ndetse ko ari nabyo byatumye batamutabara ubwo yari ari gukubitwa. Umwe niyo mpamvu ntawe mutabaye kandi ntago umuntu yagufata uri gusomana n'umugabo we ngo bikugwa amahoro. Nyuma yuko uyu mugore akubiswe akagirwa intere bamwe mu baturage baje kureba ndetse banatabaza inzego z'ubuyobozi zamuhaye ubutabazi bw'ibanze zikamumenaho amazi ndetse akazanzamuka agahita ajyanwa kwa muganga. Ndabashimiye cyane mwari kumwe nanjye Imana Ishimwe Vincent. Niba ukunze ibiganiro byacu kanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share ujye ukomeza kubona ibindi biganiro bitandukanye bica kuri channel yacu Vumbura TV.